Pawulo yandikiye ab'Ifilipi arababwira ngo ntiyaze no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo nicyo gituma Imana hari biranya. Mwokozi sitaki kumwacha, kwa kuwa alinifilia yeye, na kusifu Yesu unayenipendaye, maze kumenya uwo ndiwe mwami wanje. Sinzi niba abantu bakumvishe. Musubiremo. Je nta kibazo ngirana n'iminota 5 iwanje irahagije. Uwo minota 5 ngo mbwirize umuntu utarakizwa, iyo minota irahagije iwanje. Gutwara iminota amasaha 2 tukabwira abantu bakijijwe ariko badahinduka, navuga iminota 2 ariko umuntu umwe nibura agahinduka. Iminota 2 irahagije, kandi nzi ko ibasha guhindura benshi, kuko Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana gakoze isoni hejuru wizera wese gukizwa. Minota 30 ni myinshi rwose numva nyari myinshi, nta no yisirimbamo, no yibwirizamo, no gusenga, no kora imirimo myinshi. Burya nubona abantu ko bararwanira amasaha baruko nyine, reka mbihorere subira muvuge ngo maze kumenya uwo ndiwe. Ako gusa uko aho nyine mwari mugeze, maze kumenya uwo ndiwe. Subira mu maze kumenya uwo ndiwe mwami. Amen. Imana icyubahiro. Haleluya. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso igice n'icambere n'umurongo wa 13. Iyi minota ndayikoramwe ibintu byinshi numva biri ku mutima wanje. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'Efeso igice n'icambere n'umurongo wa 13. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Amen. Amen. Reka nsubiremo. Burya kumva biva iyo wategereye neza bigwesha kumva n'ijambo, kandi no gusoma nako hari igihe umuntu asoma ukumva ntiyasomye uko washakaga, ariko hari umama wadufashe kare yasomye neza. Imana imuhereze umugisha. Imana imuhe umugisha. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze kwizera
niwe wabashizeho ikimenyetso ari cyo mwuka mwasezeranijwe. Amen. Mu minota mike reka nganire nimara turaza gutambira Imana. Cyumweru nababwiyeho nasengeye, twasenze muri Gatolika niho bavugaga ngo misa ya mbere, twasenze misa ya mbere dutangira saa 2 saa 4 twari dusoje. Noneho sinagira amahirwe yo gutarama ku mugoroba. Natekerezaga ko nsengera muri Calvary ku mugoroba, akaba ariho ntarama, ntibyashoboka. Ngira abashitsi twicaranye kugeza umugoroba tuganira nabo, bituma ntabona umwanya, ariko ndarana ideni ryo gusirimba. Mu gitondo naho n'amasaha ni kwabangana, ni kwababaze, ni kwabangana, ariko ndavuga ngo reka tubikire umugoroba. None rero nimubona mvuze gutyo ntimuvuge mutese abuze icyo avuga kugira ngo avuge ko asirimba. Ni ibintu bimbamo kandi ndabikunda cyane cyane. N'abana narabibatojeje no mu nzu, iyo tugeze mu nzu mu ijoro, pastor ndaza kumwereka agahungu kacu gato, ni muto cyane, afite umwaka umwe n'amezi 9 agiye kugira 10, ariko namutoje gusirimba. Tudusirimba twembi mu ijoro, tugatarama tugasirimba, tugasirimba twembi, tugasirimba n'abandi babyumva bakadufasha, batabyumva tugakomeza. Ndabikunda, nkunda babyinira Imana, batambira Imana. Gutamba ni byiza mufite icyo mutambiraho, ariko ni bibi kubabyigana badafite ikibarimo. Ababyikora, abikora itundu ni bibi, ariko abatamba by'ukuri ni byiza. Naringize ngo tuganire muri iminota ivuga ngo mbese aho mwaramumenye by'ukuri. Ese iyi myaka yose, iyi myaka tumaze mu gakiza, iyi myaka tugize twarakijijwe, ariko twaramumenye neza 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 neza. Iri jambo ririmo amagambo abiri nkunda cyane, nza nkunda guhagarariraho, rivuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Bivuga ngo hariho nandi majambo atarayukuri. Sawa? Bivuga ngo hariho nandi magambo atarayukuri nayabaho. Umuntu araza akavuga uko ashaka nuko atekereje, ayo majambo nayo akabaho, hakaba amajambo y'urucandege no gusebya no gutukana no kugira gute, ayo nayabaho. Ariko Bibiliya ivuze kuko hariho n'ijambo ry'ukuri. Uwo ni Kristo kandi niwe butumwa buzima. Kandi ubutumwa bundi bwose budashingiye kuri Kristo ubwo ni ubutumwa fake. Ubwo si bwo, ubwo si ubutumwa budashingiye kuri Kristo Yesu, ubwo si ubutumwa. Ariko yaravuze ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumenya iki ijambo ry'ukuri. Kandi ukuri ni Kristo. Kumenya niko kumenya iki, niko kumenya ukuri, kuko ibindi biriya devoro yuko kuri ariwe Kristo. Nukuvuga ngo ibindi byose, andi majambo yose arababwira, Paulo arababwira ngo niwe namwe mwizeye mumaze kumenya iryo jambo ry'ukuri. Mu yandi magambo nukuvuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumenya Yesu Kristo, kuko niwe jambo ry'ukuri, nibo buzuye ijambo ry'ukuri. Aravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumenya iryo jambo ry'ukuri. Haleluya! Niwe mwiringiye mumaze kumenya iryo jambo ry'ukuri. Kandi ngo abamaze kumwizera nawe ntiyabaretse gutyo, ngo hari icyo yabashizeho ni ikimenyetso, ari wo mwuka wera w'Imana. Ubu dufite iharama, dufite ikimenyetso, nicyo gituma no mu modoka tukuzuzwa tukanezerwa. Na fieri kuko tuli hicho kimenyetso, kwa sababu yeye mwenyewe ametuweka arabuni, akatutaja ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Turabyirata, turabyirata, nabirata ibyo birata barabyirata. None se nitutirata umwuka wera w'Imana twirata iki? Kandi yarawudushyize k'ikimenyetso kituranga kikavuga Haleluya!
bamushyizeho ikimenyetso. Reka mbabwire aba bantu babiri ndeke ndatinda, nkunda kubaha gahunda cyane cyane cyane. Yohana umubatiza baramubwira ngo bamutuma, abantu baramubwira bati genda ubaze uriya mugabo uri mu kubatiza ese niwe Kirisitu niwe nde? Arababwira ngo sinje Kirisitu. Aravuga ngo njyewe ndi nteguza. Murumva bamenye Imana neza, ariko abandi bari mu gushaka ngo bishire mu kigero cy'Imana. Umuntu ari mu guhanura agakenera ngo bamugeze iriya mu nyenyera bigitangaza, kazi ko ari akantu gatoya yahawe noneho cy'Imana. Akantu gato yarota inzozi mu ijoro, yabaye Imana, yabaye igitangaza. Amafaranga yashize ku bantu ngo ko barahereza bahanuye, ntimuramenye. Umva uko Yohana yavuze, aravuga ngo sinjewe, aravuga ngo uwo nje ntegurira, ngo simbasha no gufundura n'utu dushumi tw'inkweto, nje simbasha. Yohana aravuga ngo nje simbasha gufundura, sinotinyuka, simbishoboye, sino dupfundura. Kandi aravuga ngo umwuka wera w'Imana azoza. Umve cya kimenyetso twakezeho. Umwuka wera mbabwira na Yesu Kirisitu wamujeho, ngo babatiza bamubatiza hariya, ngo mumbabarire ntabyo bitwaye, ndagira ngo ntiyagira ico bibahungabanyaho, ntiyagira ico bibahungabanyaho rwose. Umwuka wera w'Imana ngo aramanuka bamubatiza, ngo aramanuka, kandi Yohana yari yarabivuze ngo aramanuka za kuri we. Umwuka wera w'Imana ngo amusindaho. Uwo natwe niwe twahaweho ikimenyetso, ni umwuka wera w'Imana. Uwo niwe twahaweho ikimenyetso, ni Roho wa Bwana, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Roho wa kweli, ambaye ni Roho ambaye anaweza anajua mambo yote. Abantu ntibakigire ngo bigira ibitangaza. Abigira ibitangaza nta mwuka wera w'Imana ubarimo, ariko abuze umwuka bamenye uwo baca bugufi, abamumenye ntibaza bikubita ku mutima ngo bavuge ngo jewe ngo nagize, baca bugufi, umwuka wera w'Imana akabazamura, akaberekana abantu bo mu Iburasirazuba dore uyu Paulo yandikiye Abifilipi biraya. Yandikiye Abifilipi arababwira ngo ntiyaze no gupfurupfuru birwo ku musaraba, ngo nico gituma Imana, haleluya, ngo nico gituma Imana ngo yamuzamuye, ngo imuhe icyubahiro, ngo imuhe izina rikomeye, izina risumba amazina yose. Imana ngo iramuzamura, mu izina risumba amazina yose, mu izina risumba amazina yose. Ariko mbere yuko mu izina risumba amazina yose yicisha bugufi, kuko yari Imana, yari yuzuye umwuka wera. Imana ngo iramuzamura, imuheza kutwara, imuheza kwicara iburyo bwa Se.
bavandimwe twige guca bugufi tuyobowe n'umwuka wera w'Imana uwo twahawe ikimenyetso. Mbese aho mwamenye rya zina abarimenye bamenye Imana baca bugufi bayitoza kumenya Imana uko bukeye nuko bwije. Reka mbabwire undi muntu umwe ndangiza ko numva aho ngeze bitoshoboka. Mureke mbabwire Rusi mama nkunda cyane. Bibiliya iravuga ngo bamaze kumenya amakuru y'iyo sebukwe na nyirabukwe bava iyo bavaga, ngo bituma yizera Imana n'umutima wiwe wose, ngo bituma ari umwanditsi wavuze aravuga ngo bituma yividura makuramo ubuzima bwose bw'Imowabu, ngo ariko ngo yirundurira Imana n'umutima we wose, ngo yumva kuko ntacyo bakikimutandukanije n'ubu bwoko buzima, ngo nico gituma nyuma y'urupfu rw'umugabo we na sebukwe na muramu we, ngo bahe ngo umunsi ahaguruka nyirabukwe, ngo yumva ko nawe yohagurukana nawe bakajana, kuko ngo yari yaramaze kumva aramenya arasogongera, ngo yumva y'Imana. Wanasifiwe, haleluya. Yumva y'Imana yamenye. Mbese uwo mwamenye rya zina rye ngo bituma ahagurukana nawe, ngo arahaguruka aragenda, ngo ajana nawe atitaye ku burebure bw'urugenzi, atitaye ku ngorane izo ari zo zose. Abantu barapfakara ubu nyine bakumva kuko ari okaziyo kugira ngo basambane. Akari gaciyemo arahaguruka aragenda ajana nawe kuko hari icyo yari yamenye. Iyo wamenye uzi ukora ibinyuranye n'iby'abandi babona ko ari byo by'ukuri. Iyo wamenye wowe ukora ibinyuranye bitandukanye n'iby'abandi babona ko ari byo by'agaciro. Igituma abantu bakora ibintu by'amafuti nuko batamenye, ariko nyamara ishusho dufite mu itorero irasa n'iyamenye nyamara itaramenye. Nta muntu wamenye bo kubwira ngo hano ngo imisozi isigaye yaruzuye ibyumba, ngo bose ngo barimo kwirukira mu byumba ngo bakaja gusenga. Sitwanze gusenga, gitwanze ko abantu bajya kubisukuza sicyo vuze, ariko nuko iyo ugiye ku musozi barimo kwimura bagera ku musozi, umuntu yasenga nyuma y'icyumweru kimwe barya bajanye gusenga bakazana amakuru atariyo. Mbese mwaramumenye wari waryama mukaganira nijoro, wagenda mu modoka ukerekwa, waba uri mu isoko ukumva kurane umwuka wera akora kuvugisha, mwaramumenye. Mbese mwaramumenye iyo mugera muza mumva mwaramumenye, cyangwa ni histoire nk'ayandi ma histoire yose. Mwaramumenye ko barakaga gakomeye. Umve mbabwira uyu mugoroba bavandimwe inshuti zanje, imyaka tumaze dukijijwe, ibyo dukora bisa naho twamumenye, ariko nyamara bihakana kumumenya. Bitewe n'ibyo dukora, ibyo dukora bihakana ko twamumenye, ariko ku rurimi bikagaragara ko twamumenye. Mwaramumenye. Muri aravuga ngo namamata Mwokozi sitaki kumwacha, pakuwa alinifilia na kusifu Yesu unayenipenda daima na kushangilia. Haleluya. Namamata Mwokozi sitaki kumwacha. Ayi umva bamumenye, baramufashe ntibo murekura, hoba kumanywa hoba nijoro, cyo gituma naririmbye hoba mu mvura, hoba mu bukene, hoba muri circumstances arizo zose, hoba mu bimeze gute, hoba mu kwangwa, hoba mu ntambara duhura nazo, haijalishi. Iyo twamumenye, muririmbye aravuga ngo namwambata sitaki kumwacha. Naramumenye sinoba nkimuvuyeho, sinomurekura kuko naramumenye. Mani bahu turangira gatoya papa, reka iminota yanje yarishize kirashira, nimba itararangira rwose sino kwica gahunda.
nguri Yeremiya bamwe basaba bavuga nguri Yeremiya bakavuga nguri aramubwira ngo Pete aramubwira ngo urahirwe si inyama n'amaraso bitumye umpishurirwa mushaka Imana mu buryo bwose musabe umvisengesho musabe Imana kugira ngo irushirize kubihishurira muyimenye neza mu by'ukuri.